Сіздерге тағы да бір рахметімді айтарым деп шақырып отырмын. أنا دعوتكم لأجدد شكري لكم جميعا. Құрметті Мұхаммед Абдурахман ад-Дуини, فضيلة نائب الإمام دكتور محمد الدويني сізді وضيفنا من الإمارات وشيخنا من منغوليا. мынау үлкен қуанышымызға қатысып, бізбен бірге отырғандарыңызға шын жүрегімнен شاركتم فرحتنا الكبيرة هذه وحضرتم معنا هذا الحفل الكبير. أشكركم. Мисыр еліменен қарым-қатынасты мен тәуелсіздік алғаннан кейін бастадым. بدأنا مشوارنا مع جمهورية مصر العربية منذ أن نلنا الاستقلال. Марқұм Хусни Мубаракпенен біз бірге дос болып едік. كنا أصدقاء مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله. Ол кісі осында келді. وزار بلادنا. Мен болдым. وكذلك زرت مصر. Египетте жоғары дәрежелі марапат жасады маған. وكرموا يعني منحوني أعلى تكريم في بلادكم. Екінші жолы Шерман Шейхте кездестік. ولثاني مرة التقينا في شرم الشيخ. Сонда ақылдасып Алматыда Нұр Мубарак университетін аштық. وبعد مناقشات طويلة أنشأنا جامعة نور مبارك في ألماطة في عام 2003. Ол 2350 маман дайындады бүгінгі күнге. إلى حد اليوم تخرج في هذه الجامعة أكثر من 2000 Өте طالب. бір керек оқу орны болып шықты. وهذه الجامعة في الحقيقة نحن بحاجة إليها مهمة بالنسبة لنا. Шейх Тантауи мырзаменен бірнеше рет кездестіп, سبق لي وأن التقيت عدة مرات مع الشيخ الدكتور السيد طنطاوي رحمه الله. ақылдарын талай естідім. واستمعت كثيرا إلى نصائحه وحكمه. Біріккен Араб әмірліктерімен 30 жылдан бері қарай тығыз саяси экономикалық байланыс орнатты. ونطور علاقاتنا وأقمنا تعاون وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى 30 عاما. Биік мәртебелі шейх Мұхаммед бен Заид Нахаянменен бастап едім кездесуімді. وبدأنا المشوار مع سمو الشيخ محمد بن زايد Ал Нахаян. Одан кейінгі болған шейх Халифменен дос болдық. وقبل ذلك كنا أصدقاء مع أبيه الشيخ خليفة. Үлкен мұнара салынып жатыр. واليوم هناك تبنى منارة قيد البناء الآن. Ол кісі Шымкентте мешіт салдырды. وهو ساهم في بناء المسجد في مدينة شيمكент بجنوب كازاخستان. Біздің қарым-қатынасымыз Мұхаммед бен Заидпен араласып жатыр қазір. ونحن نواصل علاقاتنا مع سمو الشيخ محمد بن زايد ونحن على تواصل عبر التليفون. Кездесе қалсаңыз менен зор сәлем айтыңыз. وإذا التقيتم بسموه أرجو أن تبلغوه تحياتي. Оның ағайындық мен деген жүрегіне мен ризамын. وأنا مدين له على مشاعره الأخوية تجاهي. Ас-Сиси мырзамен де мен таныспын. وأنا أعرف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. Менің ізгі ниеттерімді жеткізіңіз. وأيضا أرجو أن تبلغوه حسن نيتي. Монғолиямен өзің атып кеттің, біз كما ذكرتم ағайындаспыз. في كلمتكم نحن مع منغوليا شعوب شقيقة. Баян-Өлгейде тұратын қазақтармен кездескенмін. وأنا التقيت مع الجالية القزاقية التي تسكن في منطقة باين-Өлген. Монғолияның барлық президенттерімен таныспын. وأنا على معرفة بكافة رؤساء منغوليا. Біздің егемен тамырымыз, тарихымыз бір араласып жатырмыз ғой. لدينا تاريخ مشترك وأصول مشتركة. Ары қарай жалғастыруға біз дайынбыз. ونحن على استعداد أن نواصل هذه الأواصر والعلاقات. Рахмет келгеніңізге. شكرا لكم على قدومكم. Сіздің келгеніңізге рахмет. شكرا لكم على مجيئكم وشكرا لفضيلتكم كذلك. ونحن قد أتينا إلى هذا المكان بدعوة كريمة لا لنشارككم فرحتكم ولكنها هي أيضا فرحة لنا. Біз сіздің шақыруыңызбен осы қуаныштарыңызды бөлу үшін арнайы келдік, бірақ та ол бәріміз үшін ортақ қуаныш. فرحة لنا أن تكون في كازاخستان منارة ثقافية ومركز ثقافي إسلامي كبير. Неге қуаныш деп атсаңыз, өйткені біз үшін Қазақстанда осындай мәдени мұнара, мәдени орталықтың бас көтергені біз үшін үлкен қуаныш. وأنا مسرور جدا كمواطن إماراتي
ورجل دين بهذه الزيارة لهذا البلد المبارك. Мен діни қайраткер ретінде осы елге сапар жасағаныма өте қуаныштымын. және Эмират азаматы ретінде. وازدادت مسرتي وسعادتي عندما شاركت في افتتاح هذا الجامع الكريم. және менің бұл қуанышым одан сайын өсті, өйткені мен бүгін осындай зәулім салтанатты мешіттің ашылуына қатысып отырмын. هذا الجامع بإذن الله كما ذكرتم فخامة الرئيس في كلمتكم الطيبة سيكون إضافة حضارية للعمارة الإسلامية والعالمية. Өзіңіз сөзіңізде айтып кеткендей, бұл мешіт жалпы ислам сәулет өнерінің тарихында өзінің бір үлесін және өзінің бір әсерін қалдыратын мешіт болады. Сіздің дүниежүзі қазақтар қауымдастығының төрағалық тұрғысында, алғашқы президент тұрғысында сіздің атыңызбен біздің Моңғолиядағы, тек Моңғолиядағы емес жалпы шетелдегі қазақтар қамқоршы болғаныңыз тұрғысында біз қазір Құдайға шүкір бірінші Алланың, екінші себепкер Қазақстан деген қара шаңырақ өздеріңіздің арқаларыңызда емін еркін, ешкімге көзіне түрткі болмай жақсы тұрмыс тіршілік құрып жатырмыз дегенге де айта кеткеніміз дұрыс деп отырмыз. Елдеріңізге менен сәлем айтыңыздар. أرجو أن تنقلوا تحياتي إلى بلدانكم. Қазақстанның мына жағы Ресей, мына أنتم жағы تعرفون Қытай. نحن على حدود مع روسيا والصين. Екі алып елдің ортасында نحن тұрмыз. بين دولتين العملاقتين. Мен 30 жылдан бері олармен достық қарым-қатынас жасап وأنا келе على жатырмын. مدى أكثر من 30 عاما أحاول يلشن. أن أقيم التوازن من والله أجل شرشن. بلدنا مع هاتين الدولتين العظميين. Сіз айтып кеттіңіз ғой, дүниежүзілік жағдай оңай емес қазір. أنتم كما ذكرتم في كلمتكم الآن العالم يواجه ظروفا صعبة. Соның ішінде діннің рөлі үлкен.